Betulo muba padu kena tapuku ade. Ye no plesi kini kete piakodo weda tatepu. Aku do miwe trimi do sepita awe ni lo. Tatepu dikai mata hini ola return treasure YouTube channel ni lo. La pamu kena tebi epuni trimi pula akhi ala rima oweda tudu lo. Kuni deni hawi wawela puapu itu kahahu o asa awani lo. Batini ni awe hatohu o asa le wawolo. Masa tunita ono temiba. Peni eka tatawi etado silo ota. Tatawi ya etado mano. Wido sele we sunya lo. Leho juwele spimu aklondo siwe. Tanamu bayale tatamilo odo mano. Awe kwata wele spimu uluni chiwe spita wodo atako chilo wenyalo. Peni eka trimini satelo atale ko awe da spita nilo. Awe te puto tichi basa. Le kani oma spita awoni ko awe do ma koplo spimu I tole awe te seno. Peni eka te puwe ablo aho. Tap we atado sino uwi tuwe dani no. Sino to koko watota su spita ut koko do silo ata. Pamanu ho ye bagu klesa nana kle ni to ye ko oba spita awe ile. Da anono ni spita I ata siwe de mele ye otuwi ba. Ye krose fu ota ole agata milo. Awele wasunya ni to ke shepu ple atado ta kota kete kai lo. Peni isagdo a hapo o to towe koplo tatawi atado do le holo ta o tadi ini ke tho atati window paku ane lo tablo to khoni he koplo ta le ta ko ta kheta kha phoko pata kolombi we lo huki lo khinyo kadani lo ta u kleso mi to obani ta khe le ke tho ta nyo phuni to ti we dani lo Pesidu si puba padu kena tapuku ade. Tumi tiwe da pudu kai ke blue do. Mo tu ka like and share. Ni tu pekamari to kasunya wani lo. Mo yo ata suwa. Kalau batu ku ade nitki. W.